Gutire na gitumi o giothe kia a Kenya kugia na wagagu kana guoya magithie gwikia kura muthenya wa rucio kuona Ugitiri ni ugacirithitio kona ciothe cia bururi. Gicigo kia Naivasha kaunti-ini ya Nakuru ni kumwe gwa kuria thirikari imurikite gikundi kia maafitha a Ugitiri kuma honge ngurani ari hamwe na KDF, ruhonge rwa borithi, NYS hamwe na ingi magitanyo kuragira ceceni cia wikia wa kura. Tuko na vitengo vya usalama ambavyo ni vitengo ambavyo vitakuwa on standby. Tuseme ni askari zaidi ya 100 wa prison na hastu ambao watakuwa katika hali ya tahadhari, tunaita quick response, tukingojea matokeo. Gitaruini kia Rift Valley, Commissioner Maalim Mohamed augite mehariria mothe ni marikiriru na gutire gitumi o giothe kia a Kenya kugia na guoya. Because of again the perceived hotspots in Rift Valley region, we have received additional RDU officers and stock theft unit, GSU, and our focus is mainly Nakuru, Uasin Gishu, Trans Nzoia, Nandi, Kericho, Bomet and Narok. Ihinda-inĩ riu akiuga ceceni cia wikia wa kura icigo-inĩ iria ikoretwo na uhaguku wa Ugitiri itigukorwo igithamio, indi ni meheretie mukana uria uragathikitwo wa kuma nja mathaa ma utuku matura-inĩ ngurani kwa ihinda ria thikũ 3 niguo kuhe a Kenya mweke wa gugaikia kura. With an exception of 3 days. Today is 8th, tomorrow 9th, and the 10th. Those are days will allow free movement for the residents of those areas who have been experiencing the dusk dawn curfew. Otaguo aikari a wadi ya Baratabwa na Saimosoi Baringo ya Rugongo na Tiati riu mari na wiyathi wa gugathurana thutha wa kwehererio mukana wa kumaja mathaa ma utuku. Ona kuhana roguo imwe cia ceceni cia wikia wa kura kuria andu marathamite kumana na uhaguku wa Ugitiri ni ithamirio na aikari othe ni makagia na mweke wa gugaikia kura. Kuna some few polling stations ambazo zilikuwa moved na watu wanajua na wameelezwa mbeleni, na ward ambayo imekuwa affected especially ni Mkutani ward. Kaunti-ini ya Kiambu aikari ni maruteirwo mukana gukirikana kuri na gikundi kia andu mafangite gugathararia githurano itora ria Kino rikigwetwo ta kumwegwa kuria kuri na uhotekeku wa shiko taishi. Lakini kuna sehemu tunaangalia na tumesema kuna mahali watu wanasema wanatishatishwa wasiende kupiga kura kwa sababu labda unaogopa watapiga pande ile ambayo utarajii. So tunasiangalia sana pande za Kino na kwingine. Maundu notaguo kaunti-ini ya Kakamega, County Commissioner John Odego akiruta mukana kuri aria mari na matanya ma githurano. Na wale ambao wanapanga kufuruga, basi nataka kuambia kwamba hiyo mpango yao basi wapeleke mbali kwa sababu haitawezekana. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Jitagwo Ngina wa Waduro.